bos is ryk. Alles wat gevaarlik is, loop hier rond. En voor dit kan gebeur, moet daar 'n paar vrae opgelos word. Verlede jaar het ons 660 renosters verloor. Wat in hierdie skaduwee natuurlik vir die visse onsigbaar is. Ons is so 2 maande terug verby die 400 dele per miljoen merk. Dis nou die hoeveelheid CO2 wat in die atmosfeer lê as gevolg van menslike besoedeling. Nou, dis 'n baie groot baken en groot was my verrassing toe ek moes ontdek nou die dag dat selfs hier in die middel van 2013 daar nog steeds mense is wat nie glo in mensgemaakte aardverwarming nie. Trouwens, toe ek op die internet begin rondkrap, toe sien ek daar is selfs, al is hulle net 'n handjievol, maar daar is selfs 'n paar ernstige wetenskaplikes wat betwyfel of dit die waarheid is. Kom ons gee so 'n paar tree terug en kyk waar kom die aardverwarming ding vandaan. In die laat 70er, vroeg 80er jare wou niemand nog regtig aanvaar dis die waarheid nie. Trouwens, toe Ronald Reagan aan bewind gekom het in Amerika, was in 1981 een van die heel eerste goed wat hy gedoen het toe hy in die Withuis ingetrek het, om al Jimmy Carter se sonpanele van die Withuis se dak af te haal en alle befondsing vir alternatiewe energie stop te sit. Maar toe verander die wêreld, die getuienis het meer en meer geword. En in 1988 het die Verenigde Nasies amptelik aangekondig en standpunt ingeneem dat aardverwarming 'n probleem is en ons iets daaraan moet doen. 15 jaar terug, in 97, toe teken amper al die lande op ons planeet die Kyoto-protokol. En daarvolgens sou veral die besoedelende lande, die industriële wêreld, hulle CO2-emissies terugsny na vlakke waar dit was dekades gelede in 'n poging om die aarde te red. Ongelukkig is Kyoto, eintlik kan jy maar sê, doodgebore, want die wêreld se grootste besoedelaar, die VSA, het geweier om te teken. Boonop was die teikens wat gestel is deur die wetenskap te optimisties vir wat prakties moontlik was. En teen 2009 was dit reeds duidelik dat die meeste lande dit nie gaan haal nie. As gevolg daarvan het die VN toe in 2009 weer in Kopenhagen al die lande bymekaar gebring in 'n poging om 'n nuwe ooreenkoms uit te werk. Want iets moet gedoen word, sê die wetenskap. Die wêreld is op pad om onder te gaan as gevolg van die mens. En al hoe meer wêreldleiers en groot name het begin om hulle gewig agter hierdie saak in te gooi. The diversity of people and organizations who have contributed to our discussions underscores a fundamental truth about climate change, that it is truly global. It's truly a global problem, one whose impact is already being felt today. En net hier in Pretoria kry ek toe 'n kernfisikus wat sê saksarel. Well, I would say that I'm a skeptic, and clearly there's indications that global warming has occurred. There has been global warming. In fact, there's no doubt about that. There's also been a carbon dioxide increase, no doubt about that. What's in dispute is the CO2 at all responsible for that warming? And the answer is it looks as if it is not. It's highly likely that the warming we see is totally natural and comes probably from the magnetic influences of the sun. Die mense aan Kelvin se kant van die draad is natuurlik die mense wie se besigheid gaan seer kry nou. Die fossiel brandstofindustrie. Onthou nou, die wêreldekonomie word gedryf hierdeur. Nie net die petrol vir ons karre en ons vliegtye nie, maar elektrisiteit is fossiel brandstof. So, hulle is baie magtige mense. En dis ook agter die skerms die mense wat baie sê het en hoe die wêreld regeer word. Dr. Benjamin Barber is 'n politieke wetenskaplike wat in die opbou na Kopenhagen al gewaarsku het dat politiek dalk 'n groter rol gaan speel as wetenskap. The reality is the opponents of climate change are massively invested in unsustainable production and consumption. They control much of the global media, and they spend a great deal of time trying to belittle every warning that has been put for the last 30 or 40 years on climate change. Professor Barber was toe reg gewees. Kopenhagen het jammerlik misluk. Met geen amptelike ooreenkoms nie en geen verbintenisse van enige iemand oor hulle CO2-emissies nie. En eers 3 jaar na Kopenhagen in 2012 het WikiLeaks toe amptelike geheime dokumente gepubliseer wat als verklaar het. Amerika het die kleiner lande geboelie agter die skerms en probeer omkoop om hulle stem by hulle saak in te gooi. George Bush
was nie bereid om die oliebaronne wat sy verkiesingsfinansier kwaad te maak nie. Maar wat sê die wetenskap? Hoe weet ons die mens sit agter die klimaatverandering? Die klimatoloë maak hulle berekenings met die Keeling-kurwe. Dit word deur baie van hulle beskou as die belangrikste wiskundige berekening sedert Einstein met E is gelyk aan mc² vorendag gekom het. Omdat die kennis wat dit ons gee, dalk net kan keer dat die aarde ondergaan. Keeling se seun volg in sy pa se voetspore en ons was gelukkig genoeg om 'n Skype onderhoud met hom te kry. What is this level reflective of? The idea that fossil fuel burning could increase carbon dioxide, which in turn could warm the planet, actually went back to the 19th century, published by a Swede named Svante Arrhenius. And it lay kind of dormant as an idea until the 1950s, when there was clearer evidence of the effects of carbon dioxide on heat radiation in the atmosphere, showing that it could have a warming effect. Ou professor Keeling het 'n meetstasie opgestel bo op 'n vuurspiewende berg in Hawaii genaamd Mauna Loa en hy het 'n stelsel uitgewerk om die CO2 vlakke in ons atmosfeer te meet en te vertolk. So that the underpinnings of the notion that it could rise and change climate were actually already there at the time my father started his work. But it wasn't established that there was actually a fact that the CO2 was rising. And that's what my father's work was able to do, is take this from kind of an abstract theory to at least partially being a factual, fact that you couldn't ignore. Toe die feite nou begin sterker raak en die skeptisie al hoe meer begin sukkel om dit te bly ontken, toe het hulle met 'n ander benadering gekom. Hulle het gesê, dalk gaan dit nie noodwendig sleg wees as die aarde 'n klein bietjie warmer is nie. It's interesting why some people always say that with global warming, dry areas will get drier, wet areas will get wetter, hot areas will get hotter, and so on. Why must it always be bad? Why can't you have dry areas that get more rain and wet areas that get less rain? It just isn't logical to assume that any consequence must be bad. Hoe nou gemaak? Hier het ons 'n kernfisikus duidelik baie slimmer as ek, wat nou sê alles is verkeerd om. Fossiel brandstof en kernkrag is ons redding, nie ons ondergang nie. Gelukkig is daar Google, of dalk ongelukkig, want die ding omtrent die internet is dat enige iemand enige iets kan oplaai en beweer dat dit die wetenskaplike waarheid is. Die lewe is nie maklik vir 'n joernalisie wat moet oordeel tussen kernfisici, wêreldleiers en helikoptervlieëniers nie. Maar ek het my bes probeer. Vandag is klimaatsverandering een van die bes bestudeerde velde in die wetenskap. Duisende wetenskaplikes in byna elke land is besig met opnames en dataversameling. NASA het satelliete wat opmetings maak deurbo en hieronder het ons al tot diep ysmonsters geneem op die Noordpool om te kyk wat die klimaat en die CO2 vlakke millennia gelede was. Maar nou sê die skeptici weer dat dit juis die rede is hoekom die leuen volgehou moet word. Klimaatverandering het groot besigheid geword. Ek is nou op pad na Northcliffe Koppie toe. Dit is een van die hoogste punte hier in my omgewing, 'n bietjie te kyk hoe lyk Johannesburg, maar ek gaan daar vir Richard Worthington ontmoet. En Richard sê dat mense soos Dr. Clem en die ander skeptici praat nonsens en erger nog hoogs onverantwoordelike nonsens. I mean, it has been suggested by some of the Looney Tunes out there that large environmental organizations perpetuate the story because it helps them raise funds. There's plenty of work that needs to be doing beyond climate change and plenty of rationale for putting money into making sure that we have a sustainable environment, because ultimately even the economy requires a healthy environment. So the idea that it is somehow a conspiracy to gain power is not only ludicrous, but it would have to be the most ineffective conspiracy that has ever been hatched. En meeste wêreldleiers vandag stem met hom saam. In Brittanje is die man wat deur al die navorsing moet sif om te sê wat daarvan is waar, Lord Stern. Sy bevinding is dat die mensdom op pad is om die klimaat met tussen 3 en 5 grade te verander binne die afsienbare toekoms, met dramatiese gevolge. We can't tell exactly where these changes will take place, but we can be very confident that very large changes would take place if
we let that happen. Probably much at 3, 4, 5 degrees, much of southern Europe would look like the Sahara Desert. Indeed, what you see is the deserts around the equator expanding. You're already seeing northern Nigeria under great pressure, a very densely populated country, a couple 100 million people. People in northern Nigeria are put under that kind of pressure. They start to move south. You have serious conflict. The conflict in Darfur is in part associated with the change of the climate. You're seeing that conflict in a significant but very small way now, because what we've seen so far is around 0.8 degrees centigrade increase. We're talking about 3, 4, 5 during this century. And those who would tell you that there's nothing to worry about have to say something much more than that. If you challenge them and say, please explain to me in the light of 200 years of serious science why you know the risks are small. What is it that you've discovered that these people have missed? Because you're telling us you know the risks are small. Of course, they've discovered nothing. But nevertheless, you see a very well-funded and very well-orchestrated attack on the science. I'm afraid I really do not agree with Lord Stern, an economist who has been making statements in science that he shouldn't be. I think Lord Stern should have a relook at what he's doing. The argument that there's going to be a 4 to 6 degree increase in temperature is complete nonsense. There's no indication of that. The current indications are that we might get a degree or around about that if it continues to go upwards. And we've had a degree in the past century, less than a degree. This is not problematic. If you want to learn more about the science, go to the Royal Society, go to the American National Academy of Sciences, go to the Chinese Academy of Sciences, go to the Australian and the French. Anyone you look at, there's not one National Academy of Sciences that will say anything different because the evidence is so powerful. This is no correlation looking for the theory. This is good basic science that's overwhelmingly supported by the evidence that comes in. Even the greatest sea level rise that has been projected by some people inaccurately is about 1 meter. And 1 meter is the height of my desk. So we are not talking about whole islands disappearing underwater and so on. When these sorts of stories come into popularist media, they're just not true. Ongelukkig blyk dit wel waar te wees. Die eilandstaat Kiribati het reeds 2 van sy eilande verloor en die ander sink. En in Alaska gebeur die teendeel. Die ys smelt weg teen 'n geweldige tempo onder die voete van die inwoners. Amerika het alreeds sy eerste klimaatvlugtelinge gekry. Die Nobelpryswenner en president van die klein landjie Timor-Leste het dit voor Kopenhagen baie goed gestel. We heard yesterday the moving speech by the president of Kiribati. I was almost in tears when he told us how his people might have to resettle elsewhere as their islands disappear in the next decades in our lifetime. Islanders and indigenous peoples are deeply attached to the land more than any other community. Let us pause and imagine the profound sadness, trauma, emotional distress of those who are forced to leave their ancestral islands, because they are sinking, disappearing under the rising sea. And all that it then does is it gives those people an argument to come to the United Nations and demand monetary compensation from the First World because they're at fault. That's not going to get you anywhere. Having these fights all the time about who's going to pay who and what large sums of money are going to be moving around. In the next 30 to 50 years, they will be joined by tens of millions from Asia to Africa. And as they move to safer and higher grounds, there will be new conflicts with others already there, all fighting for scarce land and water. A slow-moving freight train will kill you if you're in front of it. And we can't keep running in front of climate change. So to suggest that it is somehow a made-up story is an act of desperation on the part of denialists. Yes, it's real, sorry, but it's a fact of life that we're going to have to deal with sooner or later, and the longer we wait to deal with it, the tougher it's going to be. Selfs in die VSA het Barack Obama sopas sy wetgewers omseil met 'n presidensiële dekreet hieroor. Dit dwing hulle nou om op te tree waar daar voorheen geen wetgewing was nie. But here's the thing, right now there are no federal limits to the amount of carbon pollution that those plants can pump into our air. None. Zero.
We limit the amount of toxic chemicals like mercury and sulfur and arsenic in our air or our water, but power plants can still dump unlimited amounts of carbon pollution into the air for free. That's not right, it's not safe, and it needs to stop. So today, for the sake of our children and the health and safety of all Americans, I'm directing the Environmental Protection Agency to put an end to the limitless dumping of carbon pollution from our power plants and complete new pollution standards for both new and existing power plants. Hoewel dapper is president Obama terselfdertyd maar vaag. Nog steeds geen verbintenis oor hoe ver hulle die CO2 vlakke gaan afbring nie. En 'n maand terug het hy, ook toegedraai in mooi woorde, aangekondig dat hulle vir gas gaan begin soek in Alaska, op plekke wat ironies genoeg nou eers bereikbaar is as gevolg van die krimpende ys wat deur die aardverwarming veroorsaak is. Maar dit is darem 'n stap vorentoe. Die vraag is, wat kan ons as individue doen om die verwarming te keer? As die probleem so groot is, hoe gaan my klein hibriedmotortjie die planeet kan red? Nog 'n kernfisikus, Dr. David Grimes van Oxford, het ook 'n Skype-sessie met ons gehad. I don't think anyone has to deny themselves a luxury. That's the interesting thing. Energy efficiency isn't about necessarily downsizing everything. It's simple things like, if you want to heat your house, I'm not sure how relevant this is in South Africa all the time, about getting better insulation. So I think if people realize that it's a benefit to them to be efficient, if people realize that they can save money with this, and it comes down to the bottom dollar, that will motivate people. The other part of the answer, of course, is that individual behavior change will never be enough, but it helps. It's not sufficient, so do more. Perhaps it is simply through questioning how your pension funds are being invested, questioning the bank or the insurance company that you invest with and encouraging them to diversify their portfolio away from. If we're going to leave 2/3 of the fossil fuel reserves in the ground, it means changing investment patterns. Ons ou blou planeet. Ek moet sê, dis jammer dat sy toekoms juis in die hande van ons spesies moes geland het. En is ook jammer dat die debat wat nou die rigting van hierdie toekoms gaan bepaal, deur geld en politiek gedryf moet word. As 'n leek moes ek heelwat ure se navorsing insit vir hierdie storie. En ek het tot die slotsom gekom dat albei kante soms oordryf, natuurlik om hulle saak te versterk. Maar op die ou end is die oorweldigende hoeveelheid erkende navorsing eens dat ons in die moeilikheid is. En na alles, dit kan tog nie skade doen as ons 'n klein bietjie minder morsig leef nie en 'n klein bietjie meer nederig. Tot volgende keer. Nou, as mense dink aan natuurbewaring en spesiebewaring, dan dink hulle aan goed soos renosters en die tipe van goed. Maar daar's ook ander goed wat bewaring nodig het. Byvoorbeeld die insekte. Ons weet van die drama van die bye wat vrek in Europa en Amerika en wat se gevolge dit het. Ons weet nie wat die gevolge gaan wees van 80.000 inseksoorte in hierdie land as hulle sou verdwyn nie. En ek het 'n kleintjie dood veral aan nagligte wat doelloos brand. Behalwe dat dit ons geld kos, is dit heeltemal onnodig. Jy kan ons 'n bewegingssensor opsit of iets, dat daai ding skyn as hy moet skyn. Want duisende insekte gaan elke nag dood, omdat hulle deur hierdie ligte mislei word en daar sit, en dan nie weer wegvlieg nie. Nou Olivier het vir ons hierdie foto gestuur, van 'n mot wat hy in die kampeerterrein in Askam afgeneem het, waar die arme ding in die wasbak sit en eiers lê. Tipies so 'n geval van 'n mot wat aangelok is deur die ligte, nie weer kan wegkom nie, en nou moet hy eiers lê. Maar hy lê dit nou net daar waar hy sit. Wat kan hy nou maak? Hy kan dit nie op die gasheerplant lê nie, want hy is nou totaal versteur. Maar mens kan nou dink van hierdie eiers gaan niks kom nie, né? Hulle gaan afgespoel word en weg wees. Hierdie is die motte terloops, wat daai groot kokonne maak, wat die boesmans dan gebruik as ratels om hulle bene en klippies insit en so aan. Tipiese Kalahari gedierte.
Dan het ons 'n besondere broedsorgverhaal van Cor. Nou, hulle het potplante oorgeplant en toe kom hulle op hierdie oorkruiper of 100-poot af en die ding het nou 'n klomp kleintjies wat hy versorg. Nou, dis 'n wonderlike ding. Hierdie roofdiere, hulle is vieslike roofdiere hierdie 100-pote met hulle voorste pote gifkloue wat hulle inslang aan hulle prooi en hom dan verorber. En jy verwag nie eintlik enige teerheid van so 'n dier nie. Maar kyk hoe hierdie ma nou, hierdie broed van haar met haar pote so bymekaar hou, dit absoluut verdedig en selfs na hulle uitgebroei is nog hierdie kleintjies beskerm totdat hulle sterk genoeg is om op hulle eie te gaan. Besondere, mooi en rare ding om te sien, want hierdie goed kruip diep onder die grond weg, in 'n hol boomstompe allerlei plekke en maak dan neste, 'n behoorlike nes. En daai ma eet natuurlik vir die hele tyd nie wat sy hierdie kleintjies oppas. 'n Ander interessante verhaal van nesverdediging en broedsorg is hierdie storie van Kiwite, wat 'n trop renosters voorkeer, wat nogal bravade verg, né? Nou, ons ken almal Kiwite, hulle is fanaties om hulle neste te verdedig. Duik op jou af, skree, gat te kere, né? Laat mense ook dink aan ander voëls wat sulke goed doen. Jy weet die volstruise, wat so mank weghardloop en neerslat om jou weg te lei van hulle nes af. Absolute doodsveragting. Nou Marianne sê die hele voertuig van toeriste het nou asem opgehou vir hierdie Kiwite en natuurlik 'n groot sug van verligting geslaag toe die renosters nou wegswenk. Nou, nie alle moeders en vaders sorg so vir hulle broed nie. En hierdie volgende bydra is oor bloukop koggelmanners. Soos ons weet, lê reptiele hulle eiers net eenvoudig in die grond, maak baie mooi toe en kamoufleer die goed en verdwyn dan in die boom in. Maar wat nou besonder is, mevrou Geier het gegaan en nageslaan tot sy uitgevind het hoe lank behoort hierdie eiers te vat om uit te broei. En dit is nie maklik met reptiele nie, né? Want temperatuur speel 'n rol, jy kan weke uit wees. Maar sy was baie gelukkig. Sy het gereeld gaan kyk en 3 maande later het die grond begin kraak daar waar die eiers was. En toe hardloop sy vir haar kamera en sy kry die res van die storie. Nou kyk hoe oulik kruip hierdie klein sagte goedjies uit die harde grond uit, né? En dan sit hulle nou daar ruk, bak lekker warm, sterk aan en laat spat. Nou mevrou Geier, hierdie is soveel geduld en soveel vasberadenheid. Jy wen beslis die prys hierdie week van Canvas and Tent en geluk daarmee. Ons weeklikse Bushtec Canvas and Tent prys bestaan onder andere uit 'n tent en gazebo en 'n klomp ander lekker kampgoeders. En al ons bydraes kom in aanmerking vir die groot jaar-eindprys, 'n Bos Mansion en ander speelgoed wat vir 'n gemaklike kampvakansie sal sorg. Sowel as 2 nagte se verblyf vir 2 mense by die Springbok Privaat Natuurreservaat en dit sluit vlugte en motorhuur in. Ons totale pryswaarde meer as R500.000. Nou ja mense, ons kom aan die einde weer van 'n reeks, maar ons gaan nie verdwyn nie en julle moet ook nie. Julle moet julle kameras oral saamvat en aanhou vir ons stuur, want ons werk in die tussentyd aan julle bydraes. En kuier ook by ons op Facebook. En moenie die kompetisie vergeet nie, né? Kyk op rooitrok.com.